Akashvani Imphal RK Gorani na pau pajari ahan bada maruiba pau Shiksha Mantri Thokjam Rajesh Samna hairi New Education Policy lising ani kuntanar ko matamda sota hauraba amasung manung hunjina laiba mafamsingda maruiba miyeng thamgani Manipur da haukiba pung kunmari da general population gi myo yankai manga amasung Central Armed Police Force ki myo yankai taruk nauna COVID-19 positive oire Common eligibility test pangthokna bagi damak National Recruitment Agency lingba kendra na yare COVID-19 laichat leibina miyamna nongju thagi matamda section na leinaba Pradhan Minister Narendra Modi na appeal tauri amasung leiba gasta COVID-19 na nawa phrapi sangsad humdram de dasmik taruk mari yaure Shiksha Mantri Thokjam Rajesh Samna hairi New Education Policy lising ani kuntanar ko matamda sota hauraba amasung manung hunjina leiba mafamsingda maruiba miyeng thamgani Akashvani Imphal ngasi sandokiba thausilas ki live phone in program amada wa ngangbada mantrin hai mai masingi lamda GDP gi sada taruk sel thadaduna Bharat pu malem gi lausingi pukai am ohinaba pandamna thausilasi puthokpani Rajesh Samna hai New Education Policy lising ani kun asi chanraba matungda Bharat asigi malem gi knowledge power house oyaktuna Malim ati leibak singa mahi masing tamgi lamda sang tanaba ngambada natana khwaidi fari hariba leibak sing USA amadi Switzerland na singba phawba makhad lehoragani Bharat ki chana launcher koi ki culture da knowledge system da Indian next oiba Bharat ko oiba mai region tongan ba jaga gi oiba du chana ba leiba art and culture dance tradition mayam se sida base to bo khwai de phajaba du mai education system am puthokoi adu pandam ne aduna masina han leiramba du su sina ohoma pore adu masina akoi ina khun gra pochei mayam culture adigi art dance form mayam se tawro angang sing gi unique oiba adu puthokna bagi adu education policy amane policy se puthoi se prithvi gi oina gyan yoiba power house ama ohen bagi masi mayam se loina tawnabi da koi kano se yaw khwaide maru oibase suksoi soidana masi mayam si practice torba follow torba koina kano to wiragadi chatharagadi suksoi soidana koina mangliba manglan si phangani tamji Dr. RK Ranjan MP na ngasi Mori Hospital da PP kuntaru khusi neki Mori Hospital da reputation laboratory leiramba amasung anaba mata leitre haina hospital gi doctor na phongdorakpada MP na nungai phongdokhi Siranjan ngasi Mori da chatuna hauji SN Highway lambi semliba Mori Hospital ambadi ICP Mori yengsin machatpada hai lambi ase ayamba suruk semba loisille loisingada bakhajikta ngaire asisu khetri puron gi taina ba leibedagi loisin mangamda bani hairi maramaduna miyamna bhapta minaduna thabak singasi athu badaloisin bhona minasi Mori gi ICP ase athu badaloisin thabak haurabadi ai lakani amasunwai ba right jama soina oibang ngamgani haina Siranjan na phongdokhi Manipur da haukiba pung kunmari da general population gi myo yankai manga amasung Central Armed Police Force CAPF ki myo yankai truk nauna COVID-19 positive oire masi tharaga Manipur da COVID-19 positive oiba migi masing puna lising mari jani parhumda taruk sure Raiji Haksil Vibhag ki director amsung masinta pamisak khorum Sasikumar mangang na thokpa chirol mana hai hoju phawbada Raiji asida laina asigi punna myo lising ani ga jani pan marphumanga naba phadon discharge tawkhre active case lising amaga samapan humdra humdoi lairi None jila da COVID-19 laksina lokhat pa khongthang saruk am oina jila adugi none primary health center ngasi nomugi oina thingduna sanitization tawba am disi thengmi thaba pangthokre hauji jila adugi tengkong higher secondary school da inmate humpumanga leiri hauji phawda jila adu da COVID-19 positive obe mioi mafuma pan sure mioi kontra amadi nawa frapagi discharge tawkhre jila adu da hauji active case yankai mapan leiri COVID-19 laksin bada frontline worker and asogo thodang loriba nursing go duty loraga mayum halakpada laikai gi miyam changba yaro haibane singwa phom phongdorak pasi yamna laibak thibani haina RIMS Nurses Association of phongdorakle cherol amada association asina hai lurba tanfam asida anaba singi seba tawdan laichet asi kohona bhonariba frontline worker sing asibu tathi tawin tawibing mahuta puning thogat pham thoi kiramasida civil society organization club maira paibi amadi sarkana Athu de meng sangbi nursing award asi kohan biu haina association asin appeal tauri Bisupur jila ki Moirang multipurpose higher secondary school amasung ningthakong higher secondary school hana containment zone adu hoji containment zone oidre hairi jila adugi deputy commissioner nita arabamna thokpat cherol amada hai quarantine center sing adu leiramba inmate sing COVID-19 test amu hana tawbada negative oirakpadagi containment zone oidre hana lauk thokpani jila adugi Kumbi Bazar Ward number 5 su containment zone oide hairi
Amaromda Jila Adugi Tangalaway Mamang Lekai Containment Zone Oire Haina Jila Adugi Deputy Commissioner Lautokre. Ukrul Jila Imu Kungang Taret Nimitarani, complete lowdown Legan Hana Lautokre, Ekoji Uful Pongmi, sorting Simmerin High, Warep Asi Kungang Sing Adimiamna, Kupna Kanara Matunda, Lyset Asing Altok Navaloropa Kong Tangni. Hayang kuma pansuba Manipuri Lol gi numit ni in kubjalising masama pagkudani thogi August kunda Manipuri Lol na Bharat Sangbidhan ni pansuba seldu san khiba adu ning singduna sahi khudingi Manipur amasung Manipuri taba mapalam singda numit asi pangthokna lakpani adubo kumsi gi oinadi COVID-19 laiset ke total lockdown leibana hayang nutilpung numit palan si pangthokpa khodong chadri haina Manipuri Language State Level Celebration Committee gi convener Leawthabam Sarat Chandra Cherol mada hairi Assam Public Service Commissioner Lower Parikasing the Rise to the Lady Manipuri Singna, Manipuri paper da Parikatawi Hanbina Basusero Laduna Hairi. Rise as COVID-19 gi Latin Amara Modan Total Lodan to Hibiki, Miam, the Yum the Lens and Lady Kudong Saba Lauraga, Lamdam Sidigi Mayaka, Pulam Sing Juan Bamusung Saba Tingnaba, Equipuna Honaminamagi, Tanzama Lahosi Haina all Manipur United Club Organization, Amukona Hairi. Serul amada amukona hai COVID-19 laisit ki yengdon miyam na yum da lady bani haibigi namada amaga punsin yador ni sa saba masung atay pamda thabak kya tobi muhta lambi soroto sathok sa sin tauba amaga pun beting baromda mai unsin minasi yum da lady khudong saba lauraga mayai ka basin jak sin nabana laisit ase thengna bagi muhta ahoina dum haksang soningai oiba madi khudong sa da kya mayok na rakani maram aduna Miyam na puna hona minaduna asing muthabak thawong sing asi thingbaromda mai unsilasi haina so amukona hairi. SIB Deputy Singdasi Minister's Police Medal for Gallantry Pinaba nomination Tokibadu inquiry Tongnova Mukhyamantri Secretary Ninthojam Jeffrey na Home Department High Kre. Cherol amada mahak na high inquiry asi okupa marol sakana kanana bagidamang nimitarani gi manung dapikhalla kadabane. Manipur Region Tokhraba Congress MLA Mangang asi BJP da yaukre mukhoi singadu BJP gi losing bara madap amasung panda je ani mamang da yaukhiwani tabiriba power si Akash Bani Imphal da gini Common Eligibility Test pangthona bagi da National Recruitment Agency lingba kendra na yare ngasi nungthil pawmi singda wangang bada kendra gi Mantri Prakash Javadekar hai warep asi leibak asi thabuk thiba naharol singda hena khudong chaba piba amani mahak na hai leibak asi naharol singna Kuina Tanur Lakliba Dabi among a city fungle. Group B Amazon Group C Tabak Sang Bada, Tabak Tirum Hairoising Masama Sagi, Haitoising to Bakang Nobagidamak, National Recruitment Agency Common Eligibility Test Pangtokani. Mantri Mandalimi Pamadu Padhamit Nandra, Modina Sapati Oda Pangtok Kivani. COVID-19 Light Levina Miam Nujutagi Matam Ashida Station Alainaba, Padhamit Nandra Modina, Levakimiam the Apple Tauri. Twitter the Tadropa Warot Lamadasri Modin High, Tanza Ashida Miamna, Session Hodrabadi, Virus at Ton Melina Kiana Sohlak Payai. Laina Sing Ashidi Kanjana Bamasung Nabidam Equikudiman section Batai. Pradhan Mantrin High, Tiram Asisakana Suyam the Kupna Yang Silly. Karigumba Laina Kiana Solopatara Basu Madu Bukumne Senagani Masung Sapsaba Lying Satagani. Marakas the Hasil of the Yumbal Mati Dr. Has Badhana, Delhi Sakana Masung Delhi Municipal Corporation official singer Unodana. Lebaki konung Delhi da tilkana santokolena dengan thukna bala khotliba thabak thorom sini matang da so mipam ma pangthokna hakthengna na yang sinkre mark na hai dengi sikan gunia amasu malaria hariba sing asinga thukna ba akan ba sexual thong la khotpa yam namak tangai fade mipam asi lebak asda miyam na COVID-19 gi laise thengner ngi che ka pangthok oibana yam na maru oi haksel mantrin hai hauki ba sahi da Delhi khakda dengi na ba mi lising manga thengnaki sahi asidadi Laina Laset as it honed and akan sexual town look at Tangai for the Valley Hainesu, Hangna Fongdoki. Housing to Urban Affairs Mantri Hadip Singh Puri Nangasi Tongantanga Raja Singh Urban Development Mantri Singh, Chief Secretary Singh, Municipal Commissioner Singh, DGP Singh Amri Union Territory Singh Makota Official Singh, Pradhan Mantri, Sabanidis Kim Nintin and Hanimatang the Kumna Kana Kray. Twitter the Tadropa Warol Amada, Mantri High, Skim Masi Tongantongan Raja Singh Street Vendor Singh. COVID-19 Light Manung the Tenerife Awaba Sinko Hanaba, Pradhan Narendra Modi Akanaba Mayang Amagaloni and Hudo Kivani. Street vendors in the Hanagumaki Santo Lamin in Lehenabagidama, Lon Masam Sapina Bagi Torang Packet Penny. Masigidama, Torang Asi, Pradhan in the Pali Panama, Yohana May never seen Honabagi Tangai for the Valley. Labor Gasi Manglum Amazon Socket Market Sanction Bangamnava at Maniver Bharat Haiba Pradhan Narendra Modi Hudokiba, Skim Mashidasu, Bharat Nagari Kudimana, stakeholder amamam ge thaudang laudana hona mina gada ben hainesu Sripurina Pongdoki.
थासी कुंठादा संदोकदोरिबा मन की बात थोरंगिदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मियामगी मोट अमदि वाखलोन फोंदोरंगनबा हाइरि ट्विटर थागतबा वारोलदा श्री मोदी हाई थासी की मन की बात थोरमदा करी हिरमदा खनगदगी हाइबदी मतंगदा महागना मियामदी मोट लोबा पामी मियामगी वारोलसिंग अदु रिकॉर्ड तौनबा टेलीफोन नंबर 1800117800 दा फोन तौरंगनबसु हाइरि मियामना मखोगी वाफम अदु नमो एप नत्रगा माइगोप तो थारप यागनी हाइरि आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी लेबाग अस्ता सरकार अमसुंग मियामना कन होनबदगी कोविड-19 नारब मियोय लाकुन लोप लायंगदुना फहनबा ngamle लेना आसगी नावा प्रपि सांग सिंथानिंग ओइना वांखटलक्तुना चाद 13.3 यौरे हौकिबा पुंग कुनमरि खकदा मियोय लेसिंग हुपुगी मथकता नावा फहनख्रे मसी कोविड-19 नारंबदगी लायंगना फहनबगी सांग ख्वाइदि वांगबनि हाइरि हौजि फावदा लेबाग अस्ता पुन्ना मियोय लाकुन लेसिंग 53 नावा फहनख्रे लेना आसा मरम ओइना सिबगी सांग तमना हंथरक्तुना चादा अमद लेरे लेबाग अस्के राज्य कुंथ्रा अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा लेना असना सिबिगे सांग सिंथानिंग ओइन हंथरकले हाइरि हक्सेल मंत्रालयना हाइ हौकिबा पुंग कुनमरि दा लेना असना नारबा मियोय लेसिंग हुफुमरि नौना थेंगनरे लेबाग असि ओइना लेना असना नारबा मिगी मसिंग पुन्ना लाख 13,53,9 सुरे हौजि लेबाग असिदा एक्टिव केस लाख 3,63,913 लेरि नोमा खकदा मियोय लेसिंग अमा मफदान तो सिखिबो लोइना हौजि फावबदा लेना असना मरु मोइदना सिखिबे मिगी मसिंग लेसिंग यांखनि थोय चनिपान मफदा मापन सुरे मिजोराम दा हौकिबा पुंग कुनमरि दे मिनि फुमंगा नौना कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइरे मितरेना नाबा फखरे राज्य असि कोविड-19 पॉजिटिव ओइ मसिंग चनिपान हुंफु सुरे मसिंग नुंग एक्टिव केस चामी मफुमा थोय लेरि आसाम दंगना मी तरो कोविड-19 लेखिद्रे अदुगा नौना मी लिसिंग अनिगा चंगा कुंथ्रा मरि पॉजिटिव ओइरखि हौजि राज्य अस्ता सिखिबे मिगी मसिंग चनि अहुम सुरे अपुनबा पॉजिटिव ओइ मसिंगना मफुंदा अनि अम सुरे भारत नेवी ऑपरेशन समुद्र सेतु दलखबे थौदांग अदुबु ngasil मते राजनाथ सिंह थागतख्रे नेवी की मकोक थोमा कमांडर सिंह दा वा ngangbada कोविड-19 लाइसे थेंगनबदा नेवी न अनोब थौरांग के पाखलेबा अदुबु मंत्री याइंग फोंदोखि नेवी की कमांडर सिंह मिफंगी अहानबा नुमिता नेवी कमांडर सिंह दा नेवी की मकोक एडमिरल करमबीर सिंह वा nganगखि नुमित हमनि मिफम असि सही एप्रिल पांथोकदबनी अदुबु कोविड-19 लाइसे असि येंगले लै थोक्तोना लाकपनी अखोगी पाउमीन हाई मिफम अदुदा नेवी मतंग सुना नेसंग पे वाफम याउरी नेवी ना लदा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लौरिबा थौदांग अमसुंग मफम अदुदा हौजि ओइरि बिसिम अदुगी मतंग द खनबना मिफम अदुगी मरु ओइबा वाफम ओइरि नेवी पर्सनल सिंग द ट्रेनिंग पीबा मेन पावर हेंगत हनबा अमसुंग पर्सनल सिंग याइ पथांग मतंग दसो मिफम अदुना कुमना येंगसिनगनि हाइरि महाराष्ट्र दा कोविड-19 लाइसेंस नंबर मोइना राज्य की सेल थुंगी फिम सोक्सन खिब अदु खरद ओइरबसु मेनखत ngamnanaba महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ना पेट्रोल पंप सिंग नौना हंगनब वारे प्लौख्रे राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब ना वफम सिंगरांग फोंदोखिबने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ना राज्य दि खुंग अमगा शहर अमगा समना हंदोना सथोक चसिंग थबकता मियाम अचोब खुदोंचाब अमा पीदुना लाक्ली कॉर्पोरेशन असि गाड़ी सिंग महौसागुम चेलहनबगी दमक तोंगान राज्य मफम सिंग लेरिबा पेट्रोल पंप सिंग हंगननबा इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन ने जाने अमसु सही तौनरे कोविड लाइसेंस मरम मोइदना मतम साना कॉर्पोरेशन ने गाड़ी सिंग चेंदबदगी कॉर्पोरेशन असि ओइना आई अमत लाक्तना लेरि मसी आई लाहनब थौरांग असि अखनब सरकार पाइखतपने मसिगी दमक सरकारना पेट्रोल पंप 30 अमसुंग एलएनजी स्टेशन मंगा हंगदोहन वारे लौरे कॉर्पोरेशन ने गाड़ी सिंग नौना चेलहनदुना कॉर्पोरेशन असि आई महौसागुम इंसिन लाहन मंगालोगने हाबि थाजबा सि परब न फोंदोखरे हौजिक अरोइबदा मरोय पाउ अमुक हन्ना शिक्षा मंत्री थौसम राजेश यामना हाइरि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेसिंगनि कुंचनरक मतमदा सोथा हौरबा मसु मनु हुंजिन लेमफम सिंगदा मरोइबा मियंग थमगनि मणिपुर दा हौकिबा पुंग कुनमरि दा जनरल पॉपुलेशन दगी मियो 85 अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मियो 83 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पांथोनबगी दबक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लिंगबा केंद्र ने यारे कोविड-19 लाइचत लेबना मियामना नोंजु थागी मतमदा सेक्शन लेनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील तौरी अमसुंग लेबाग असा कोविड-19 नाव फरपी सांगसाद 13.3 यौरे पाउलोइजरे